omushijo rukuteekateekwaho kuba yisire amanyirwe nka Innocent Chubwetere ow'emyaka 27 kandi uw'omukazi obwa hato ry'omugenzi amanyirwe nka Ronias Twikirize ow'emyaka 23 enzarwa y'omukyaro kya Mukoma omugombora ya Liyonza obiraine duko mu Kayembe bari omugombora ya Rwento mu Kayembe mpaka ya Kayembe atumutahiwe ateriyo achumita terra mutahiwe atera muramwe tuzeshiro murambo kwa atuzero umuntu wa ministry ito tubire takumanya ngo akashwero abo kuba mbere by'kwire weeks nkemwe hwireho akantera yanjira ataza antu ndwire atunubwe ndigira kitanda ntorwira tento bwen hator munja tendo muki mubuza nkonkashi ntokashwerwa ninga ata tinkashwirwa ntininga nombiho kashwerwa ata nimushisha nyogo kumanya ngo ashwirwe injimanyire nyimwazo bahikaho baheza kungandara abatura bizire kumanya makuraga bwanyuma y'umushija kuterera abanyabuzare bo mukazi sumu ariko bagira ngo umwana wabo akamwita ngo konkatayineho kutumutumbi kandi bamushanjire nagwa hakitanda eco ne kintu ekitwahura cyatuhisho cyahamutwe ahabo kuba ni hano ukushanga ngo umuntu nabasa kwita mutahiwe akamwitira umuntu kwera kakumaho amukumira za kubasana ikindi kuteka ngo nikiba kirisibwe ibintu kabibiri 1 ebitokoza bongo 2 omuntu kura Kenya mishwa ece kintu cyo muntu kwita umuntu akamara nawe biro bisatu asitani ahamutumbi kitangarize munonga umugenzi asigira abana babiri abo yazira hamushijo wabira mushwire atakajiro wacu bwetede sayo no muto gusinzire akuba kunojya ngo begutasinzire ekintu nkecho akirukangire nanda ati government ekinkwenda nishaba munonga ekinkukora nkahurira nananuka no kumwitiro ryo mwesiri nabakafanka amakuru agagasha kwa Philip Murangira.